Bishop w'ubureberezo bwa Ankware Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa nagira ngo n'igikorwa cy'obusasi kandi cy'enshoni abarukuyeta bikiriza ku bana bikirizo mbafumu ahezo buhereza ko mureberezo wa Ankole ngo ntaza kwakiriyo mu kristayo ukiriyo nazo mbafumu ha echo kanchiza kunshasha kanchibasa kunshasha okungambirire njiri yo kujunwa no burungi bwa mukamo magara g'abantu n'ebirungi by'abakorera no kungereza yo koreka abantu baketegereza okujunwa niki n'ebirungi birumu yagambe ebyo byabayo mu busabadikono bwa Kabingo mu district y'Isingiro aha mukoro gwo kusibira abakristayo omwanya ogu areke shongoro ngo munseje twinena kugebuza ona simu muntu wena inena unagiye kusanga buri muntu wena rurengo ayinena ati ndiraona seje naku kandi garke nyongere ho nezide zanje manya kunywa marwa manya kandi bigambo ibyari kutukomera nibyo kutereza amasoko kongera gumiza muntu ko mu Rwanda nsima abantu bona abeja okwijja kwatanisa hamwe kwakira no kusibura umureberezo witu burisa witu bona umakanisa gate bona twatanise n'enkiko zitu kanso y'uburisa head of late witu na treasurer na nabandi bona bibitongore okwetanisiza hamwe okusibura umureberezo witu aha myaka nkaga nayo bukuru Bishop Sheldon yasiye myaka 16 ari umureberezo wa katano w'ubureberezo bwa Ankole kandi naija kuba nahumura mu kwezi kwa mwenda omwaka oguru kwija Omugani makuru Pastor wa Holy Spirit Church wile tumwine yashaba government obutarekeraho rutaro rwo kurwanisa oburubwenguzi okwetorora ihanga ebyabigambira izoba omukushabo kwakamwa biciriza bingi shabira umugweje yazaho iyo kuturira ko bakwasira babere bari mu office ya Prime Minister kandi abashaka kubona bayamba abantu no bakubiya use ati kwata ngembo ngiyo kashaka sente liyare baziye shimuti yawo ngembo ya sigawe bintu byo bifa yawo ngayisha forever kandi wamuse ogona yayihanangiriza abantu kurwo mu mboze by'ubutegetsi bakaza gukora gumuzengo bwirebwe by'ubururu bukahwa obwiro buturi mwati ntusimara ngo bwiro bwa politics bubireho tugira za campaign twazikora so mwe kuri kibasika ati abanyarwanda tukabintu focusing akora ekitukugamba tugamba akora ahabwa TV West ndi era akiza na Ali Waswa